kujya kumwana rese n'umubyeyi numva ndi rweze turi kumwe nawe niwe wimukama nizigiye kuva mu buto bwanjye nazimukama kutazonetereza niwe mukama rumurirwa nje bukiriro bwanje notinya ndewundi ni wowe mukama nizigiye kuva mu buto bwanje ndazimukama kutazonetereza buriya ubukingiwe na rudasumbwa naco yinona wibera kingiwe na rudasumbwa yama mu gitutu cyamushobora byose tugire Kristo bakundo abo mukama aho muri kumande zine zisi inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose urukundo rw'Imana ruduhaza ibyiza byose dukeneye muri ubuzima tubayemo kuri iyi si ndabahaye ikaze muri zamuri hagati ya 6 na 9 turi kwakira isezerano rishasha kandi n'umunsi wa mbere dukonsoma n'umunsi wa mbere tubayemo umunsi wa mbere tuririyemo n'umunsi wa mbere dukuyemo muri ya misi 77 dusigaje muri uyu mwaka wa 2025 uga kubyukuri nkuko twabiganiriye n'Imana mu ntago z'umwaka twambuke tujabuke turenga imbibi tugende iyi misi 77 uga dushobore kwambuka ku byukuri umenye ko dukwiye kwivako tukuzura n'Imana mushobora byose y'Imana rudasumbwa y'Imana rudatana mu ndagano twijiye mu gihe cyo kuvuga ngo bamwise Yehova Nisi kuko yabaye ibendera ry'ubutabazi bwacu ry'ubutsinzi bwacu kinigiye kidasanzwe uyu munsi wa mbere warukwiye guhitamo kubwira Imana ngo uri mushobora byose wanje iyi si ya misi yo kuvuga ngo n'ubundi niko bimeze na mama niko byamugendeye ni misi yagasobanuye kuri twebwe ni misi yo gusobanuka muri twebwe ni misi yo kwibera hakingiwe na rudasumbwa ndashaka tuganire gato kuri iri jambo nubisobanuke uzobusenze kabiri uhabwa umugisha ushaka kuba watanguye uwo mwaka usaba Imana umuco runaka ntibabuhabwa n'agacu wasaba Imana urugo none nta n'urukundo urimo wasaba Imana urubyaro none nta n'agasamu ufise wasaba Imana kugarukirwa ko n'uwo gutaye none ahubwo arushirizaho gukoroje kukwanga no kukwangiza ndakwisabira ikintu kimwe ubanza ubwira umutima wawe uti mbwira umukama ko ari ubuhungiro bwanje kandi ubuhungiro bwanje butamena ati mbwira umukama ko ari Imana yanjye kandi ko ariyo nizi ubanze ukuraho ikintu c'iconyi kikubwira ngo ntacu uzopfamo ngo ntacu urico wengene uri umusambanyi wengene uri imborego unanutse no kwifatira umwanzuro ngo hera bose barabizi hera
bose icyo kintu cyo cyonyine ubanza ugica umutwe. Icyo cyane utaragica umutwe nawe uragera. Icyo cyane utaragica umutwe, yego baravuga ko inzoka iciye umutwe n'umurizo ushobora kugukomora, ariko pe byoroshye kuwukwepa gusumba umutwe wawe. Icyo cyane utaragica umutwe kugira ngo ntacyo uzovamo, ntacyo urico, uri umunyabyaha, warasambanye, waribwe, byaramenyekanye, Imana yaragutaye, Imana yaguhonyoye umutwe, ihonyoye umutwe Shetani, uri umwana wa Shetani, kiretse n'umuri kigatarara amarangamutima yawe. Icyo cyane utaracakira ngo ugihotore izosi. Yesu Kristo yaravuze ngo ndagushemeza dawe Mukama Mana y'ijuru n'isi, ngo kuko wahishije ibintu abanyabwenge n'abahinga ukabihishura twebwe bitatse, ngo niko dawe kuko ariko wabishatse. Iryo jambo riri mu bwenge, kuko Kristo yari Imana nka se, yari umutware nka se, yari n'ubwerana nka se, ubumana bwose yarabufise. Nutisobanukirwa ngo usobanganire iryo ryose ryamaze gusobanura mu buzima bwawe, ukagaragara nk'umugore kandi uri umukobwa. Hari byakubabaje uravuga uti nteko nabaye umugore ndi mama runaka, uri mama bienvenue, uri mama bisanzwe. Byagaragaye ko ndi kwiga none diplome nayikoresheje. Hari abantu batatu mubwirizwa gutinya mu kuba kandi mu kubahiriza. Uwa mbere, umuntu atsi gushira amapfi hasi agapfuka. Uwo muntu Imana ishobora kumuhindura amateka, ugatunguka umutima nuko wigeze ngirane kumutetereza cyangwa kumwiteranya. Uwa kabiri ni umwana. Tuzo kwigere wagiriza umwana n'ubu zica nzoka. Sirusi niyikangu yasanze kuro, Imana yaramutoye ngo umutoranye ariwe wabwirizwa kumukura ku ngoma, kandi baramufite ko ubasha ko arebye n'umukobwa we. Uwa gatatu ni umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri, uwize. Umuntu yize ashaka uno musore umukarani, kubera ko diplome yiwe ataragira amahirwe yayo rwose. Nibikora nako nuko azi gupfukama, kugira utwigoro, utajyajyanye Imana umusumuza mukura kw'ibyobo, imugoro w'ofisi anyeganyeze, cyangwa wowe wicare kuramutwara agutware, kuko uri n'umusaza uriko urasaza nawe akiri muto ntarengwa n'icyo. Mutaraca umutwe ibyo byonyi babwira ngo ntacyo muzovamo, ntacyo muri cyo. Mutaraca umutwe icyo cyo babwira ngo n'ubundi urindaya, ngo n'ubundi n'Imana yaraguhebye, ngo n'Imana ngo n'ubundi kikunezwe. Aho ushobora kugera iyi minsi 77 ishobora kukunaniza mu buzima bwawe. Kandi iyi minsi 77 Imana ishobora kuguha umugisha umunsi wose ugahura n'ibyiza by'umwaka wose. Uje ndi gusenga afise imyaka 42, ushaka ko wasigaje imyaka 77 y'umunezero. Uwa 78 Imana ikangira nk'uko yagize Dawudi n'umunyashurakazi. Ibyo ntimubyumva ntimubitahura, kuko byayobeye Abayuda, biyobera Abafarisayo, bibayobera n'Abasadusayo. Kuko muri Kristo Yesu dufise ibanga turyamanye. Iyi minsi 77 kubera kutokwatura ko ari imyaka 77 y'umunezero wawe. Uravuga ngo je maze gukwiza imyaka 50, niko koko. Mana yongeye ingahe Ezekiyasu. Avuga ngo je
maze niko koko uwo mugabo nemera yavuze izaburi ya 90 na rimwe. Hari igisabisho yagize ngomba dusengeremo wakiri cyawe ukigumye. Isengesho Musa yagize muri aya mazaburi ni isengesho riri muri zaburi 90. Kandi burya umugwi w'amazaburi yo guhera ku 90 gushika ku 106 muzovyige ubudahangarwa bw'Imana muri bene Yakobo bose bayoje kirenge muri Misiri. Cyumvikana ko aya mazaburi tugiye kuyagenderamo cyane rwose. Mutavuye muri Misiri ngo muvi Babiloni muzogira ikibazo. Mwiregagiza kuko kwezi kw'icumi tugusigaje mu mishinga ariyo 16 tumaze kurya kuno musi turi tariki 16. Twizera ko nawo tuburya neza atari uturya. Hakaba n'indi 15 isigaye. Mbona ko amazaburi ari 15 imwe natwe tuyikora. Ikintu cyose kigutandukanye no kwisigira Imana ugicumutwe. Bwaba ubukene cyaba icyaha cyaba icyago ugicumutwe. Nutagicumutwe iyi minsi dusigaje izo kugora ingene ibyaza umusaruro. Musa yarasenze aravuga ngo muhanyi wamyura amahungiro yacu. Ukimbyaro zagiye zirakurikirana. Mukama ukomeze w'amahungiro yacu twego ubwoko bwawe turi kugusenga uyu munsi. Zaravuze ngo imisozi itaravuka utararema ijuru n'ibihugu kuvana kera na rindi uri Imana. Dawa twese ubwagiye mu ijuru uri Imana yacu. Nibi bitugaragaza tugacumura bitararema, nibyo twiweza tukagira ugweze bitararema. Mukama wamye uri Imana, komeza utubera Imana nyaguhora ku ngoma. Mungere mwiza w'imitima yacu. Iyi minsi turashaka kwivako tukakuyoboza inzira kuko uri mushobora byose. Iyi minsi turashaka kwivako tukakuyoboza inzira kuko uri rudasonga. Iyi minsi turashaka kwivako tukakuyoboza inzira kuko uri Imana mudatana mundagana. Musagi wa Musa yarasenze avuga ngo usubize umuntu mwivu ukavuga uti mwene Adamu subirayo. Mukama niwe wica ugakiza. Mukama niwe uhumanura ibihumanya. Mukama niwe utungisha abakene. Mukama niwe ukundwakaza abacinyijwe n'urwamo. Mukama niwe ruhurira indushyi. Mukama niwe utetunura bateterewe. Duteture mu makuba y'ubwoko bwose. Tubohore ku migozi yose tuboshe. Tubambure ku byago byose byatubambuye mu mivumo. Byamaze kutwigarurira.
isi yamaze kutwigarurira, isi yamaze kuronka ubutware bwo kudukoza icishaka kandi atari ko wabitegekanya. Ntiwari uzi ko mwene Adamu yo kubabaza ushikaho umwiricira kandi ari wamwiremeye. Ntiwari uzi ko mwene Adamu yo gutunduza. None turabikora tukongera kuba mu mwana wawe, tukirengagiza ububasha duhererwa mu maraso yiwe merana. Tugirira ikigongo dutandukanye n'urupfu rukomoka mu ijambo uvuga ngo mwene Adamu usubira mu ipfu. Mukama turagusabye tugirira ikigongo. Ntabwo waturemye ngo dusubire mu ipfu wataragera, ni waturemye ngo dukenyuke, ariko ibyaha byacu biduhuza no gukenyuka. Turisabiye ikigongo kugira ngo muri iyi minsi bisigaye ngo dusozere umwaka na 2025 duhabwe umushinga wo gushimisha ubushawa mwiranda, natwe duhabwe umugisha no mugwiza dukugwa kwibyonyi n'ibihungabanya ubuzima bwacu. Musaratu yaravuga ngo ngako Mukama mu maso yawe imyaka 1000 n'inkejo hahise, ngo n'umunsi w'uburengane, ngo ni nk'isaha imwe y'ukurarira mu ijoro. Ariko kandi Dawudi nawe yaravuze ngo iyo twibereye mu rukundo rwawe imyaka 1000 duhindukira umunsi, dukorera ako kantu, ako kayo kwasi ugakorera ubuzima bwacu, ako gapfindurisha ububasha n'ubushobozi bwawe. Bibiliya irambwira mu gitabo cya Esiteri ngo bahora bapfinda ubupfindo bw'ipfuri kugira ngo bonone igihugu cyawe, bahohotera ubwoko bwawe, ngo ariko ntibigeze beregwa kuko bagwije igihano ku Munyisirayeli, ko bagwije igihano ku Muyuda umwana w'isezerano ry'intava. Niko ahubwo ibyo bihano, niko ahubwo iyo mibabaro, niko ahubwo ako gahinda katetereje ubuzima bwawe. Mukama tugirira ikigongwe rwose, Mukama tubabarire cyane. Musa yaravuze ngo ni wowe ushobora guhutagiza imyaka mu mwaka umuntu ari mu kamenga yari indodo. Ntiwemere ko dutandukana n'iyi misi y'ubudahangarwa bwawe, iyi misi y'ukwipfa ko tukuzura nawe tutayibyaje umusaruro uzobukotse. Tuyibyaze umusaruro baduheraniye baturiye, tuyibyaze umusaruro byacu byariwe n'inzige ubitugarurize, tuyibyaze umusaruro byaro twatakaje turuhaga, tuyibyaze umusaruro amahoro twatakaje tuyihabwa, tuyibyaze umusaruro agakiza twari twaratakaje tugahabwa. Musa yavuze ngo iyi myaka tukurayihuta, ngo mu gitondo ikamera nk'ubwatsi busheshe, ngo mu gitondo burakura hanyuma bugashurika, ku mugoroba bukarabirana gukuma. Uwo muvumo wo gukenyuka upfira mu munezero turitandukanije nawo mu izina rya Yesu Kristo. Musa yaravuze ko igituma uhuta imyaka yacu, Musa yaravuze ko igituma uturandura ngo ni kubera ishavu tugutera mu kurenga itegeko ryawe, ngo none ishavu ryawe ryatuyogeje. Tugirira ikigongo, ngo uburake bwawe bwaduciye ivuto, tugirira ikigongo. Waragaragaje ibyaha byacu imbere yawe, ubyo duhisha ubigaragaza mu muco w'amaso yawe. Mukama iyo ugaragaza ibyo duhisha mu muco w'amaso yawe, ushaka kutubwira inama kugira ngo ntiduheranwe n'inabi n'agahinda. Ongera utwuzuze nawe, utwuzuze n'umwana wawe, udutandukanye n'icyitwa inabi cyose. Musa yavuze ngo ngako imisi yacu yose yezwa n'uburake bwawe, kandi imyaka yacu itumuka nk'imwemu usuwe iruhukije.
Imisi y'ubuzima bwacu ni imyaka 70. Imana nyagora kongo ongera utubwiritse. Uko bafise agatsi ni 80 ongera utubwiritse. Turazi ibyo wavuze mu gitabo cy'Itanguriro mu kigabane cya 5. Turazi n'ibyo wavuze mu buhanuzi bwa Yesaya 61. Turazi ibyo wabwiye Nowa. Turazi ibyo wavuye mu buhanuzi bwa Yeremiya 120. Ongera utubwiritse. Iki cya kabiri cy'imyaka musabuzi yigiranije n'ubuzima barimo mu bugaragu. Yafashe kuri 40 kwa Farawo ku Kirimba, afatira kuri 40 kwa Yetiro iyo mu bugaragu arayase. Oya twoni twase yuko tugeragezwa, ahubwo twasakavuye mu buzima bwacu budahangagwa bwawe. Ukwiba myinshi ni ku muruho n'ububabare byongerekana biturinde. Kristo yaradupfiriye, yaravuze ngo nimuzane imiruho n'imibabaro byanyu byose, meze ndabibakingire, meze ndabibakure ko Mukama tubwirira ikigongo cyo gukoza. Ngo imyaka yacu iratumuka natwe tugatera duhita. Oya yeyetse ukurama no kuranirwa n'ibyatwebwe ubwoko bwawe. Musa yaravuze ngo mbega nindazukuntu ishavu ryawe rikaze Mukama, n'ukuntu uteye ubwoba kubera uburake bwawe. Turabizi ariko tugirira ikigongwe, turabire mu mbabazi z'umwana wawe Yesu Kristo. Musa yaragusabye avuga ngo twigishe rero guharura iminsi yacu, niho tuzoronka umutima w'ubwitonzi. Mukama bidukorera uduha umutima w'ubwitonzi. Musa yaragusabye ngo garuka Mukama, ngo mbese uzoshitsa ryari kutwirengagiza. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru uri papa, ntutwirengagize kuko tutagufise nta haleluya twobyina, tutagufise na resepase twaba dufise. Girira muwe twebwe ubwoko bwawe utugarukire. Turakwisabiye ngo uduhozagaze ubuntu bwawe mu gitondo, nk'uko tubibyukiyemo muri umuturu turi muri Zaburi hagati ya 6 na 7. Natwe tuzokwigina kandi tunezerwe iminsi yose yacu. Tunezereze Mukama iminsi ingana niyo twari twaracumukuriyemwo, n'imyaka twaboneyemo amabi yose uyiduhuze niyo tugiye kutugiriramwo ibyiza. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, irengagiza ubugome bwacu, irengagiza ububegito bwacu, uduhuze n'umugisha n'umugwiza. Ese igikorwa cyawe cyo kwibonekeza imbere ya twebwe abasuku bawe, kandi ubukuru bwawe nabwo bugaseruka mu bana bacu. Ese ubutore bwawe Mukama Mana yacu bwo dusaga, bwo dukomeze, bwo tubohora, bwo dutotora. Dukomereza ibikorwa by'iminwe yacu, ubeshe umugisha n'umugwiza, ubikuremo umuvumo n'umukoshi. Twaragusezeraniye ko tutazosarura ngo tureke kukugarukanira kimwe muri 10 mu byo twasaruwe. Ibikorwa by'iminwe yacu nubikomeze. Churi usaba Mukama kuri uyu munsi kimusaba, aho uri musaba imbabazi uzimusaba. Iri sezerano ryo kwivako ukuzura n'Imana mushobora byose, Imana mudasunga, Imana mudatona mu ndagano. Isezerano ridasanzwe ive kubwira Imana kuri uwayo, ubwira Imana ko yishaka, ubwira Imana ko yikeneye, ubwira Imana ko ukeneye kuramba no kuranirwa. Wuzuye nawe mu izina rya Yesu Kristo, ukugwe k'umuvumo, ukugwe ko gukenyuka, ukugwe k'umukoshi, ukugwe kwa gahinda. Wabwa ibyiza byose byagenewe ubwoko bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo tuwakirira isezerano rigiye kutwinjiza muri iyi minsi isozera umwaka. Turi amahoro, turi mu mugisha, turi mu mugwiza, turi mu bitangaza bya rudasumbwa kandi mutabikekereza. Uvuge ngo amen, tubishe no kunanga, tubone kunezerwa. Wemera urupfu mu buzima bwawe, niwemera urugwango mu buzima bwawe, niwemera agahinda mu buzima bwawe, niwemere gusubira inyuma, ntubyemere, bihakane.
turaba kunezerwa, turaba kugera tugahiga, turaba guhiga, turaba gukira ingwara, turaba gukugwa kw'igisuzuguriro, turaba kurinda imyenda, turaba guhabwa akazi, turaba gukoresha imbaraga zacu zimara zikorera muri twebwe. Ntukishe gote, ntukishe jana, iki ni igihe cyawe, iki ni igihe cyanjye, ibi ni ibihe byacu. Kama nitworonka ingene tuvuga urukundo dukunda, nitworonka ingene tuvuga ubutabazi bwawe buri muri twebwe, tukiza ubumuga bwose, tukiza ubugwayi bwose, tukiza ugusempera, tukiza ukujebajeba, tukiza amashetani adusama, tukiza amashetani aduteza imyatsi.